Karbi anglong news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini aberta angton ben archuponik tha Phelang PGR VGR alongli Karbi Anglong Autonomous Council pen eviction vek nangji ahok akang sai long vek nangji pusi dai thor weekly market along kachisong pon ni phai craser ket thang achiklo ning kansuri hini ra incorrectly lakha incorrector dua barguri angkang pi arat lapen songdu anching rumsi khiruni West Karbi Anglong PGR VGR alongli bihari atum kacharai je phan kabor I lapen case e atuma phan arenga hukapa so long lok aphuthak dai thor weekly market along arni arwepen kachisong Lason si Phelang pi mate khiruni PGR VGR Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong alongli KBKC aso bihari atum bidikang limpen kam ke claim apor hu cherok tok atum pen chini dun et pena joksi ASDC youth front lapen KSA chelang pet pen dharna pedupo lapen procession sitami sai deng pon lapen program tang et pen hem kachewang bom unahut KBKC aso atum bihari atum kateng kheng dun pen areng hu kapaso duna jok pini rad atum aning kiti aning ke kanglo Seta Rad atum Democratic Arona Teng pensi katisong asai deng pondo. Lapen ahoka kang sai do wek nang jipusi katisong hu ke hang kasar lang pen lam the pesodako. Lapuson si ladak lakha inkora trok dua barguri constituency ang kang penta song do anching room si Democratic Arona Teng katisong asai deng pon si pini daithor weekly market along ke ongdung armu ching room pon si katisong ang tong pathe pondo. Lapen thang nipai inkoi ningkan surihinira inkoi rapli arni Karbi Anglong Autonomous Council pen chingwai chingsai asai deng ponji sita la so hut ahok akang sai pivek nangji ate PGR VGR along kedo abihari atuma phan eviction asai deng pon vek nangpo jong si labang so asai deng pon pe pulote rat kachesong air set prung set pen chesong pon ang kok pusi nimche po La penjong si PGR VGR alongle eviction asai deng pon pedet pulote kachesong ke kangton chi kalisi kachesong ing tui muchot pen chesong pon chi pusi kaching room aradatum ke hang asi angton pathe pon la pen playing plate ke kachesong ta ing ton pon peluputa ningche pon Dua barguri pen Edwardson Crow report Karbi Anglong News Channel Irunia long, kumane pranti ari pumpe, renga puso ko na doini si tumpini. Arm anani kisu tami ni litum. Haya puta aron bepin, politik bepin ton sini litum cetong si, litum pini ani kisung kiduk, mikri meklang son si litum cipaklang. Litum Karbi Anglong arno si do posi, litum Karbi Anglong. Di pachining tung lasi nono loma bangke hokpet bangke education is the main weapon of our society lagi litum khangone Education Institute doan ke litum khang khela pen exam tum hanali tum thang nak ke pasik sagi aphani tum lamthe dak jong pon pe lapen first name la medical lapen emergency cases an bang litum hen benta input dang si alang tum han to wat thola bon sitame litum labang so ki sung ke ladak ke kumane Christian community Karbi lapen kumane ladak political ladak kumane BJP ho kumane Congress la pu Allah masih mangai lage khai Karbi khai kisung pot si nil tum istame ladak pen induk cipaklang pon kangkira long ke nitum la commercial la pen hithi daro la pen kaprek la education institute pen kaprek an bang tum ingkir pon lo pini tada provide truck pen penna provide truck an bang ke tum remainly close la pen ladak weeding no longer ning kreng ning thi munir tum comment tu pen lone sika cedang dota adamasar ang deng abang ke litum ala tum man kham ke ingkir ke ala tum adamasar hidu kok lo de ke bang agari long same weeding kan tan tar pen ke bai mazami tum in chunri pen pachini polo la pen Karbi khae ka chesong litum kitam tang same thek long lo alam so chana mam po alam so bijit kok titi lasi nona phoi ke litum mina ya kong ichiri lo posi la kachesong malam so kachesong kali dera litum gibang na pon la chun jetti ka litum ington der ni busi pini litum duar bori kang siang kang dai tharang kang pia long chingrum pet asong la pen party tipu pe pin ka chesong long pen stame selang do Karbi rat phan than bachini pon eklo kardom Dilai towar krong thomalong borjan hawar aradatum PGR VGR along kedo bihari atuma phan tharle wek nang chipusi rathur pakpen katisong
Borjan constituency ke parlo dilai to warkong thomalong thang niphai cracer cap ningkan surihinira inkoi raphi arni dilai HDP mate Borjan hawar aradatum thurpaksi kiramtang thang niphai crep ho arni PGR VGR along le along aron repen kedo bihari atuma phan tharle vek nanji pusi ASDC Youth Front KSA atum pen kate songalong pen puthot hem kate wang unahut kateng khendun pen arenga hu kapasodut aphuthak ing tangkring pen kate song dengpon labang so kate songalong KSA pen danglok prek jam asong lapen rathur paksi chesong ponno alang litum akate songalong akimang lahilo PGR VGR along le along aron repen kedo bihari atuma phan tharle vek nangchi mate eviction nangji pusi hangta ramponno lapen thang ni phai inkoi ningkan surihinira inkoi raphi arni Karbiang Long Autonomous Council ke thekiding lapen pregjam hamphang asong doan ratchari asong ke doan kachingwai pon along jongsi kemesen ang thek awi pulote anso se ing tangkring pen kachisong asai dengpon thuji pusi pherang ke thaino lamthe pachini dun HDP pen protap England report Karbiang Long News Channel No justice! No justice! Karbiak khai ban ni tu phalan ha chene ke ni tum thamai pinak la si lagen ni bang ke sang pot ti muang thek pulo ta so sang pot ti piu mong thek magai ni tum thek puno bo ni tum do ka me tum ta ka binuang rat tum ke thedung an rong sa dengan rong ja song anda ni tum mang so ka ji song ko te ji isi ka chuni ri ka do beta puan hang ma chuni lo ate itum ka ji song te mai ning kan ping lo te ma sing bang chom ni che don ma hoppen bang ron ja kan je lo se ne ron ka karang bong men same tu ka ji song bang me chen ma chuni pa la to wa long de pen ka do beta ni la ji ma chuni ri ka do ka beta ate asona son ka ji song long ko song tu me kem dam nei mai tu me kem tu chi wa tu na ma so song pina song din no chuni ri pati kim no abang kuti na koti tu ma be nale tu atim ne kan ni ma me just me tu so atim lo ini sorry pa chuni ri lo no ke bolo si nili borsi ka do ko den dai ni la ko ka do beta mai pen nili nang tu ba theng no ta puleng lang ho pichu che chen no ta pie du du pe lang ya no nili nang jar bak chi song ko pu pilo ma ini la ko ta ma ni la ba no ke tu husta ke song same si discipline pe ne pa chuna si bang so hai tu itu manang ping rem nang kang thon kang thop bage nili si don de si ti ka do ka be da ka ting long long sa mai tu an ta da ini ka bilung sa mai ni mali bongali tu an akhir nang ba ta nili ka ting long sa mai ba ta nang tumang nun ni nang tumang nun lam thano so lam thano itu jirap nang ni itu nang ni karbia khai itu melam si kisi po tu nama tu itu Maksudnya tule tholo supin so tumba pichuru che jona kor so gani bala me piglo supin so ta pichuru che chet mela puna pano laga chani rilo palang me ona ka che so ati patu pina gani gelang me son thot ke so na gang tang palang me son thot Arona apa yang buruk itu jual sia ini hidup di hore ne hok lo ini karbiak longrong saramai borsing bang chuan tanang chuan family la then nang jai pulu po nang atum taro alang le tu phan ili tu na ajar Tapi nanti tu bang, nanti tu ni bezata tu thali bek na po eviction tu apa ni le tu jong si kami peti pang chuni lo ele tu malam itu kami peti pang chuni lo kami ang kang pe kami tu pak kami peti pang chuni lo nama tu madak kaci song long song ko ano nang tu macing room ele tu lo bang so kaci song long song pinang itu kabang so demonstration mate la so song demonstration lo mai le tu kapulo ta kenen so joksi GB SGB binawani joksi ini tu pan kabiri so kari chacharu Napendana tema joksi atheki nabapek potente napena pachosi pompe napachosi pompe potente ini tu kami akan kapal ke lano itu potente PGR VGR along le alam ki aphuthak dai huri rong bongkha thewang lapen rong troxi nar kepso se arong aradatum chingrum ponsi katesonga sai kidengpon ni phai cracer cap thang achiklo ningkan surihini ra inkoi ra phiarni lakha inkoi retrok
Duabargri constituency ke parlo Daihuri Rong Bongkhat Thewang Songron Lapen Rong Troxi nar kepsose arong aradatum chingrum si PGR VGR alongli alamki keklang aron repen Karbilo Charlie mate KSA klembang phu atuma phan adai awe pinpen arenga hu kapasoduna jok Karlitang Raidang ingti akumlina thengwalong ading kipungpen Katharle pon asai deng pon vek nang chipusi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Lapen Team Karbi Anglong along Kejalin Abangphu Dr. Tuliram Rong Hangaphan Sodak pen ke hang padupo Ate metang along ri along kedodun Bihari akhayatum elong ri along nang kedodun chotpen puan metang Karbi akhayaphan ekap here dorle pinpen Karbi lo Charlie asong atum PGR VGR along le kachirai echia phan pura arenga hu nang kapa phodun lasi bangso phutha Karbi Anglong Autonomous Council pen soda agang sai mate katharle eviction asai deng pon vek nang chi pusi pachini Lapu Duabarguri constituency ahawar mate lakhain ko retrok ahawar arong arat atumpen sitami katesong asai deng pona kokloputa ningchepo Lapen bang so phutha Karbi Anglong Autonomous Council pen adai che enangji lake kopine komatne jongsi bang so alamthe jongsi bang samri pulote adai ke Karbi Anglong Autonomous Council atumsi che enang poputa jongpo dai huri penamos ingti report Karbi Anglong News Channel Buke soma laki iltum Karbi khai tum gabe chichini pakka nai athe ma gope pot polo tangte iltum Karbi Anglong along sitame bate Karbi hong bidhan long sitame siksido do arona teng do satel hai arona tang tanil tum matadam polo tangte lada ke iltum iltum dim lo tribal dim lo lada ke iltum sahem phulo lahai ke iltum sining hangling bang phale ya le claim ya dem se iltum sining hang nang aling nang ye polo boy fisitame no na bangke iltum hem lo iltum thang ini akam chiklem long lesi bang iltum han na yusi bang iltum han areng hu iltum hanang pasolo lasi ning dugala lasi jatemet ke iltum long sitame arondo atang do le siksido rot hong bidhan long tok do je dak tribal area polo tang de tribal tumsi adjust sitame ja kong do ladake bonda pini iltum tribal area mane tribal iltum mitha ja kong ka chini ne pena jok pini iltum ireng huso nanglo lahalo lasi jatemet ke ilitum tribal area posi ajada hormus sitame dake ilitum tribal tum phanlo lasi dak PGR VGR along there Kheruni long gedo lake non mat event sonbek nangji lake niltum sadaka bihari doman plung lab nang labang niltum akin katabe Karbi Anglong arat kadok gabe mate adeng KAAC CEM doman tabe choning rilo la bangke aron teng pelang doman plung bek nangji emethang Karbi Anglong along le pelang along Kheruni along la PGR VGR along le joini pen jokse je ani si edam tani la धारणा तो लोग कैसे तो बसो धारणा तो पेन के दम कचिरु यून होत बिहारी तो मन में नंचन पगमत इतम कर बी आ सुमार तमा कैसे अरिस आ सुमार मन बंग पेसी नि तो मन चौक बिन ठेंग न रलो तसे तुम निंग दुख के पकलांग लो इन थांग कर बियंग लो इन थांग कर बियंग लो ने पेलांग लो इदी में लो लो से ये कर बिया खाए तो कर बियारी सोनिम सो तुम्हारे सोना के निंग दुख पर पिकलाम लासिने तुमला दाइहुरी रोमंगा पांजान हेरी थियगलांग सो हाहान बुका दाना चिगरुम पेन सो दाक पेन नॉन ला कर बेंगलों तुमस कंसिल किचारी तुमान सीएम सर पेंदांग लोग एमपी एमआरएस Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang PGR VGR along le aphuthak ASDC Youth Front Lapen KSA KNCA atumpen Karbi Anglong Autonomous Council holalong kachingwaipon Khiruni Towar Krong Pli Kachetogalong ASDC Youth Front KSA KNCA PGR VGR along le aphuthak demonstration mate dharna ingni ponlo Keramtang thang ni phai krepo ningkan suri hinira ingkora clear ni labangso ajai mek piju detpen mena ahem kachewang unahun bihari akhayatum KSA abangphu atumaphan katum pradun penajok ahir ingtang rakpen areng hu sonanglo labangso penajok Karbi Anglong angkangpi east west Karbi akhai kedo an Karbi akhayaphan nang katum pradunpu arjulong pen tong sekot pen momat hur chudutsi kachisong pon airset pungset Karbi Anglong angkangpi par umphuplo
Ate ilitum along ri along nang dodun chot kebe keche aso atum si ilitum karbi akhayapan e phere dorde si ereng ihu nang kapaso thuke do joy un e Democratic arona tengsi chesong thurpuplo ahok akangsai longwek nangji pusi kehang pedolo laso ateng pen patumi ni phai crescer cap thang achiklo ningkan suri hinira inkorapli karbiang long autonomous council holalong ASDC youth front KSA KNCA atuma phan hangsi kachingwaipo Kachingwai chingsai tangdet pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuli Ramrong Hangapan Perang Ketum Karjupon Ahut Ketakpon Alam Aphuthak Lapuson Keram tang ni phai krepo thang achiklo ningkan suri hinira inkoira pliarni Bihari atum arideng arenga huke sodun abang phukero anapan inut pen lak isi CEM reliefan pipon popusi ningjepon Lapen PGR VGR along le aphuthak seta dharna kapedo procession kedam lahai asai claim cleara kachingwai pensi sai claim poneng jiputa thanpon Lapen KSA atumaphan arenga hu kapaso abangphu Bihari atumaphan raikom asai khiatumpen hukum PC penep laplo puta thanpon Lapen PGR VGR along le aphuthake Supreme Court pen kerai tang ateng pen claim pon po mate ke tharle asai deng pon po pusi pherang ke atheng no along ningje pon Lasi ko ana hokma lapen ko an ahok hejima lake aporsi chinipo se lapen ke ASDC youth front lapen ke KNC latumsi kapangcheng lasi latuma pangcheng laso pangcheng ben alang tum dak di fulong tamelang tum dharna dolo laso phi bangke khiruni long tabe procession dolo laso phi bangke alang tum dongkam long circle office long alang tum dak dharna dolo lapen ke kachibang hot dak chingki dinga tum Bihari tum la tum phan chok theng lo bang krisi tum phan lasi areng hupiso lo lasi lahaya areng hupiso tum phan nili Karbiang autonomous council ben CM relief phan hin pen lak CCP po lapen ke laso kapiso wega tum phan hola swarni sinili hukum pilo je SPDC phan hukum pisi toisi nang tum piniang bong lahaya areng kapiso weg abang phu tum phan eres weg nangi pusi la tumfan ajo si toy si DCSPP la sorni bang krisi afan eres lo bang next ni bang ke bang troxy tumhan eres lo bang krenar keplo non ke eres ta la si ke dolang tumhanan tame eres po la pen ke la ke lo no ra ting ben si klempo arora ting ben si insai po la pen ing tonte atumhan ni liga chuning ria bang ke Karbiang Long monsan donagi monsan dolo pulong tel tum kaching thur asayang deng ta il tum paprang po la pen non metric ta il tum pibom dak Karbiang Long kali ola samda do bom asimetrik itu kacang lia somar tu manta la sobar sai bagai pinangji seiletum lason dharna ke do lapen procession ke do lahai pen giltum chunche iltum kaching ki kaching than mes jara sayang deng ta chunji asinili song ke do an hamphanga song ke do an lapen ke agapre political party duma chuning rie bang ke pen apching bai ching sai pen iletum la so Supreme Court araya ateng pen kachiraya teng ben itum la so claim pon bo phansin itum ta chisiglo la sila kado eta la son asayang ding bang claim ke det nang nifu la son indefinite strike ta ho la pen dharna ke do ta la ke chunche la bang ta itum samjin pen itum court arona teng ben itum samjin pen iletum violence pen kali non violence pen pulong til tum chunwek ji la sila itum chingki je than ben se jara sayang ding ta chunpo la sinili chunili Lapen ASDC Maipu Chandrakanta Terangaphan Pherang Ketum Karjua Hut Kithak Pon Lapuson Kachingwai Chingsai Pon Mesen Pusi Than Pon 100% Nilitum Tokjer Pen Kepi Memorandum Accepted Pusi Lamchak Nang Chipi Dunlo CEM Amina Mamat Puta Than Pon Lapen ASDC Maipu Chandrakanta Terang Karbiang Long Autonomous Council Atumaphan Ni Thongkep 30 days an apor pilo eviction chia phan puta Than Pon Tangte Pherang ke tuma thengno teranga sangho lam theke thaka phuthak arjuponik sinang News report Karbiang Long News Channel 19/2/2024 তারিখে উৰিজনকৰ পৰা আমাক এখন চিঠি দিছিলে যে বিশেষকৈ খেৰণিৰ যেটো অপ্ৰীতিকৰ যি ঘটনা হ'ল সেই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইয়াৰ লগতে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ভিতৰত কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত ইয়াত পিজিআৰ আৰু ভিজিআৰৰ ওপৰত ইয়াত যেটো অবৈধভাৱে যেটো বসবাস কৰি আহিছে হিহঁতৰ ওপৰত এটা আমাৰ ASDC ইউথ ফ্ৰণ্ট আৰু লগতে KAAC কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা
দুইটা সংগঠন লৈ পেলাই মিলি পেলাই বিগত যোৱা 8 তাৰিখৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই তাৰপিছত 15 তাৰিখে এটা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা হ'ল কিছুমান হিন্দী স্পিকিং যুৱকে অপৰাধীয়ে আক্ৰমণ কৰিলে তাৰে 11জন ইনজিউৰ্ড হ'ল মাৰ খালে গতিকে এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন কাৰ্বি আংলং আৰু অসমতে বিয়পি পৰিলে আমাৰ এটা ভয় হৈছিলে যে এইটো এটা সাম্প্ৰদায়িক এটা সংঘৰ্ষ হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছিলে সেইকাৰণে ফ্লুৱেণ্টলি দিন বাই দিন মানে এটা দিনৰ পিছত দুটা দিনৰ পিছত আমি মানে এটা প্ৰেছ মিট কৰি আহিছোঁ যাতে যেন কাৰ্বি আংলং এই ঘটনা লৈ পেলাই এটা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয় এটা শান্তি সম্প্ৰীতিভাৱে আমি এটা গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আন্দোলন কৰিছোঁ এই সন্দৰ্ভত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যি CM মহোদয় ডক্টৰ তুলিয়াৰাম ৰংহাং তেখেতৰ নেতৃত্বত তেখেতে অফিচিয়েলি আমাক জনালে যে আজি আলোচনাৰ বাবে বিশেষকৈ PGR আৰু VGRৰ ওপৰত এটা আলোচনাৰ বাবে আমাক মাতিছে তেখেতৰ অনুৰোধ মৰ্মে বা চিঠিৰ মৰ্মে আমি আজি ASDC KAAC CEM প্ৰতিনিধি লৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰিলোঁ এটাকে আলোচনাত বিশেষকৈ আমি ৰিটেন লিখিতভাৱে আমি তেখেতক আমি দিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ বাকিবিলাকতো মই নপঢ়োঁ আৰু আমাৰ যিটো মূল দাবী আমাৰ 5টা মূল দাবী 5টা কৰিছে 5টা দিছোঁ তাৰে মই পঢ়ি দিছোঁ ইংৰাজীত আছে Honorable Sir, under the above circumstances, we the undersign on behalf of our party and organizations and the people of Karbi Anglong and West Karbi Anglong place the following proposals and demands for taking immediate necessary action. Number 1, eviction drive be conducted in all grazing reserve lands in Karbi Anglong and West Karbi Anglong within 30 days. 30 দিনৰ ভিতৰতে যিমানটো চৰকাৰী যি প্ৰক্ৰিয়া আছে এইটো ইভেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া এইটো সমাপ্ত হ'ব লাগে বুলি কৈছে 30 দিনৰ ভিতৰতে ইভেকশ্যন হ'ব লাগে 2 নম্বৰটো হৈছে the hills tribal people be exempted from the eviction as per the Honorable Supreme Court judgment and order given in 2011 এটাকে Honorable the Supreme Courtৰ যিটো জাজমেণ্ট অৰ্ডাৰ 2011ৰ ভিত্তিত আমাৰ যিটো হিলছ ট্ৰাইবেল পাহাৰীয়া যি জনগোষ্ঠীসমূহক এইটো ক'লে যিটো ইভেকশ্যনৰ পৰা এইটো ৰেহাই দিব লাগে এইটোৱে অল মাইগ্ৰেণ্টছ অৰ ইনফ্লাক্স বি ইভেক্টেড এটাকে আজি কাৰ্বি আংলঙত আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো এটা ডেম'গ্ৰাফিক যিটো পপুলেশ্যন জনসংখ্যা যিটো বাঢ়ি গৈ আছে বা মিল হোৱা নাই যাৰ ফলত নেকি আজি কাৰ্বি আংলঙৰ এটা থ্ৰেটেনিং আহিছে এটা থ্ৰেট আহিছে কাৰ্বি আংলঙৰ জীৱনৰ ওপৰত বিশেষকৈ ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবৰ ওপৰত এটা থ্ৰেট এটা আহিছে এটা ভয়ানক এটা থ্ৰেট এটা আহিছে যিহেতু ইয়াৰ ভাষা সংস্কৃতি এটা শেষ হোৱাৰ এটা উপক্ৰম হৈছে গতিকে এই ভিত্তিত লৈ পেলাই কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানটো মাইগ্ৰেণ্টছ আছে যিমান সিহঁতক মানে এইটো ইভেক হ'ব লাগে এইটো বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিব লাগে 4 নম্বৰটো হৈছে এবলিছ পলিং ষ্টেচন within the situated in grazing reserve land and reserve forest আৰু grazing reserveৰ যিবিলাক পুলিচ ষ্টেচন আছে এইবিলাক মানে ইভেকশ্যন হ'ব লাগে যদি আছে ইমানলৈকে ক'লোঁ আৰু লগতে তাত ষ্টেণ্ডিং এটা অৰ্ডাৰ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যে যিমানটো বিশেষকৈ চৰকাৰী যিবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে স্কুল বুলি কওক যি বুলি কওক বা এইবিলাক মানে ইভেকশ্যন কৰিব নাপায় বুলি পেলাই নোৱাৰে বুলি পেলাই এইটো দুৰ্ঘা আছে তথাপি এইটো চৰকাৰে এইটো বিবেচনা কৰিব তথাপি আমি এইটো যিমানটো অবৈধভাৱে যিবিলাক মাটি দখল কৰিছে এইটো মানে ইভেকশ্যন হ'ব লাগে বুলি কৈছোঁ 5 নম্বৰটো হৈছে দ্য নেমছ অফ অল মাইগ্ৰেণ্টছ বহিৰাগত ৰিফিউজিজ অৰ ইলিগেল ইনক্ৰ'চাৰ্ছ অবৈধভাৱে যিবিলাক মানে সোমাই আহিছে কাৰ্বি আংলঙলৈ ফ্ৰম আউটছাইড কাৰ্বি আংলং এণ্ড ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং বি ডিলেটেড ফ্ৰম দ্য ইলেক্টৰেল ৰুলছ অফ দ্য ইলেকশ্যন অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এছেম্বলি অট'নমাছ কাউন্সিল এণ্ড আদাৰ লোৱাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন অৰ বডিজ এটাকে ভোটাৰ তালিকাৰ কথা কৈছে ইয়াত যিমানটো ইমিগ্ৰেণ্টছ আছে ৰিফিউজিজ আছে ইলিগেল ইনক্ৰ'চাৰ্ছ আছে অবৈধভাৱে যিবিলাক সোমাই আহিছে আউটছাইডাৰ বুলি কওক যি বুলি কওক সিহঁতক যদি ইণ্ডিজিনাছ নহয় তেনে সিহঁতৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা এইটো নাম কৰ্তন কৰিব লাগে বুলি কৈছোঁ ইমানে তাৰপিছত তেখেতে 100% আমি একচেপ্টেড বুলি কৈছে আমি মানিছোঁ আৰু কালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি কৈছে ইভেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে সন্তুষ্ট
সন্তুষ্ট মানে এতিয়ালৈকে সন্তুষ্ট যেহেতু এই ইলেকশ্যন আমাৰ যিটো মেমৰেণ্ডাম দিছে সেইমতে 100% বুলি কৈছে এতিয়া অনাগত দিনবোৰত চৰকাৰৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে প্ৰক্ৰিয়া লাগে বুলি কৈছে ঠিক আছে কোনো প্ৰব্লেম নাই তথাপি আমি এটা টাইম বাউণ্ড দিছোঁ এইটো 30 দিনৰ ভিতৰত এইটো ইভিকশ্যনৰ কাৰ্যসূচী eviction bang pina pencing po pero di বাসাজিপু council চেষ্টা আকৌ হে পিনা চেং পেপু যদি পৰিষদে কথা হা যদি পৰিষদে কথা নাৰাখে এইটো পিছত দেখা যাব এইটো পিছত দেখা যাব এইটো আজি আলোচনা সফল বুলি ক'ব সফল আৰু আমাৰ মতে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তেখেতসকলে কি কৰে আমিতো টাইম বাউণ্ড এটা সময় দি দিছোঁ থ্যাংক ইউ Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu